Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublay phi baro kinigilong ki khubor bam da kasngi menta kasngi ka arpu pradrik ubnai July 2018 uba Reachingson siangshai unongwat RTI na East Gentle Hills District ulay kundo bat ai ka memorandum Shau Deputy Commissioner ka East Gentle Hills District ubdairu chairman jangka DSC bandawa na u bansdangno igi benda badang sa jangka recruitment process ha ka bayate bar ka advertisement kabla penmi na du ubnai October 2000 uba siang syai ula pentip ru baka DSC kala pentip sya ha ka khat pratrik umaj 2000 bakin pendep lut tentative recruitment schedule ya baro ki benta procedure jangka recruitment process ha ubnai April hadu umi 2000 Henry hadu menta kimpat sedang Ulabu jingkeliru balik ke DSC ke Shimpor Palat Dubnai ban pendep ya ke recruitment process na marker kum ke standard operating procedure SOP. Kala penmi da ke personal and administrative reforms B department jong ke sarkar jilla. Lingba ke office memorandum kabala penana du ke khat pratrik ujulai 2000 Ka point number 5 ka kedausyai bagi recruiting agencies DSC, MPSC bat kiwe kidai ban pendep bat penai ka final result hapon hrubnai na duk bala advertise. Tementa kala palat ya ka hrubnai bat ulat hokru. Ha ka memorandum da ka ba ai por lai posngi ya ka DSC ban pendep iki benta badang sa jong ka recruitment process. Uba siang syai ulapan kan mauru ya ka DSC ban pentrei kami ki rai ban penbhai ka rukam trekam bat rukam penyai iki benta baper jong ka recruitment process ka bala shim ha ka jingelang ka bala long ha ka arpneu turik November 2000 da ka bedon lang unong ya sat an bapau khmat na ka district umakir langsu ki arngut ki MLA Kerman Shilla bat Santa Mary Shilla ki MDCS ki head of institutions ki dekot ka DSC bat kiwe na ka district ka belapan ya da UDC ha kitu report ulapan tip ru ba UDC ula kular ban sedang hapo ka thai ka por bala kentu ki bala apply banlong ki belapan kre bat ula kit bok kit ruang yaki tu minta kasngi ka apa tarik Julai ajar honru ngalami minta caka office jong Deputy Commissioner ka East Gentle Hills District ubadai ru chairman jong ka district selection committee hapok ka district tu yang ngalapen kan mau but dawaya uban sedang no ya katai ka recruitment process ka bede bat ka advertisement ka bal penmi nadu ajar hosan pada ngala ipor ro live house ngi bakin sedang no kam kum ka jingpen kan mau hoi ka DSC kala penmi ya ka advertisement nadu atau new tarik Oktober ajar hosan ha ka bede bat ka grade 3 bat grade 4 post adin kata pat habnai November atau tarik ajar hosan kila penmi pat ya ka korjikan dom bakila extend but ai latang yaki nong song jong ka district ban apply yakini ki grade 3 by grade 4 te kumalong menta nado ubnai November hado menta ka DSC kam pat sedang yakino ki bentala ni ki step habe dai bad yakani ka advertisement te kuman kan mauro ba ka DSC kala simro ya ka reformation measure da ka bakot ka jingyalang kamat ki MLA arngut jong ka district bad ki MDC bad ki concern authorities bad ki larai bakin don ka reformation process tengah pin mauro ya kata ka benta ba ban sedang ya kini ka recruitment proses ka sorkar lani ka DSC ka dai ban kan mau ban penkrei kam ka wei pakawei ka rai habai dai bat ya ka jimpen bah ya ka kom tungkam tungjam hapo ka district dah ka jingi kan do menta kasni UDC ulakular ban un sedang no ya kini recruitment proses hapo live ni kumbangala airport but ka jing snopla kalong ba katkum ka office memorandum balapan mi da ka personal and administrative reform department haka kata tarik Julai aja posau kawei na kebenta ka ba kedeu haka poin na bersan baka ong ba baro ki recruitment process lane ki step lane ka final result jong ki examination habai dai bat kino ki recruitment agencies ki dai ban pendep riu benai nado kapor kabala advertise te kumalong menta ka DSC kala penmi ka advertisement kala pala di kan riu benai na ta kadang wala ipor bad kular DC ulakular ban un pen sedang no apo kini ki por kumbala dawa bat ngala kerpat wo yaki ba apply ban snaba ban long ki ba pen kre lara kalong kumakajing kular ka district selection process kan sedang nadu benai Agos telong ba pen kre kit bok ruang yapi ban pin tres tong kenang ba pin yo so ka ba biang ta kajing sisaro haka khatpa tarik ngalabut memorandum ban kan mau UDC ya kani ka jok ka kam Henry haka jok kasni ula jubapa da ka ba pentib ba ka tentative
recruitment schedule lani ka benta kiban kim pendep yakan recruitment process kan day hapo April bat Mei hendai haduk menta la jangkur bena Julai kim pat sedang nak takadaw ngam bantre ngahap mi chak office bantu klar yakan kam bandawa ro ban sedang no kumbala dawa lengbaki memerendo